lai mui fang tlang phei ania voi ni hian voi ma manen re nen se chipa anin te hoi me turin kan chau do na lai phei moi khop me a voi ni he mi karon ti ver lu ni san pakacho kan motor tuna kan chuan ni i20 makna anti khania i20 chok ma sa ho berte jinga me ngane atom berchi a simple berchi khani ti kha kan se duwa chui mang chuan chu sang ni le pakwa ni so pakhat December kan le lo nia tuna registration te kan tin me me tuna kan motor chuan ni hi i20 makna ni chuan boima manen bok hian re hi poso pakhat vel ala ni lai ni ya sang ni le pakwa chuan go hati kan nam lai ni ya eta registration alan dan chuan tuna kan motor chuan na hi AS01 AM 1757 kum som pangal ta khan go hati chuan A series an zo veka ABC ABSC yang kal chua AM alo ni dei to tin ani sang ni le pakwa December tha bel chon mo to gan motor hi i20 makna nin number po S01 AM 1757 ni voi ni akum song panga na che nia kan tuna kan motor la thae mem he mitra pe chon 962 140 vel chol ni kilometer nuai khat pola tlan lo singkua sang ni tivel chau la tlan ni awang chu go hati kan namna tang khan go hati tang ham Bangalore la tha Bangalore changin Bhubaneswar kan chau le Bhubaneswar changin Kolkata changin aisol le ni kum som pang chungin a viable khomin nuai khat pola king lo ni ala fit leng kan sia kan ngai na em kan nu phei chuan in motor thatak pak dang ai ei motor chuan hin no ma dia fin wang pon me thia motor thar le kan han se ve thina pasinai lo wang te pon ma sala en tin man le te kan mo em tin kan se ve ho thina amaro chu motor thar ne lovin e motor hi kan la tok ri kan du na min la kal pui the tuna po ser chi bakal kan tuma kan akonga hianin me matluya paragliding landing na munte sangai man sek na munte le an ho vel kha kan hu ve man chuan kan lut phenga hu ve man lo le nak tu la ba menga chuan wen hian khame nam kan motor big khame AS01 AM 1757 mo ngai ne battle of Plassey and the first independent war in the Indian history khame kum khanin le khala chumi mang chuan karon logging bed soi ni chuan tu na yan mui fang kan tlan le ka chuan kan Mizoram kong November pola kan nei thin Walbank Road kan ti mai aizol lungle Walbank Road ni ka sei duwa kong hen nuam thakat piawa chikha ka lo sei me ka he ma ma ne jong ka lo thila kulai angai mui fang tlang chau don vel bor Khamrangkara Kongkha bun main jibin kapute serchi ba mi kanu to na jing na bomber he motor nei thin contractor ne ve pute te ne kankal ho dar aden khop me tuna chon he kong hen wang takani ti kha kan se duwa alo re ve le to tin hemi kong big mui fang kong nom ne em chana hianin ka credit ka pek du ju kan naw somte ya doctor somte ya mining engineer principal tu na ngai ni check hello principal scientist development he CMRI Dhanbad nu puile fnaut te no ma chumi hova kong lung lai thelo an ngai kha man zo mining engineer lar ber mai dr somten hovin bom mangin kong halani bom thiam explosive blasting expert ta chuan kong lung vel kha achan chatbo le hal an ma lung noi lu tukte lei tholu tukte hi bom hang chon che har sa jok thina ni chulai borvel chuan se kai zoi duwa ti hian chamring kan thang thadona
kong hi thelo tak tak alom lo ma le thelo tak tak chuanin a technology kan nei chuanin kan ti theizel ni ti kan se wa hianin kan jin kong garan te lang ve zuai ya